Satovi i zagvozdene zavese. Kada se pomenu satovi iz komunističkih zemalja, većina odmah pomisli na Sovjetski savez. Raketa, poljot, Vostok. Ruske satove smo već obradili, pa ko je propustio, video je na kanalu. Ali i zagvozdene zavese postojalo je još veoma zanimljivih priča. Prvo, priča o istočnoj Nemačkoj. Državi koja je pokušavala da napravi sopstvenu industriju satova i da pokaže da socijalistički sistem može da proizvede kvalitet. A upravo tamo nastali su neki od najzanimljivijih evropskih satova tog vremena. Glashütte, Rula. Dok je istočna Nemačka imala ova dva brenda, Čehoslovačka je imala Prim. I zanimljivo je da su svi oni bili poznati i na prostoru bivše Jugoslavije. Posebno među ljudima koji su želeli nešto drugačije od sovjetskih satova, a opet pristupačnije od skupih Swiss-made modela. Krenimo prvo od najpoznatijeg. Glashütte. Mali nemački grad koji je još u 19. veku postao centar nemačkog časovničarstva. Nakon Drugog svjetskog rata, taj region završava u istočnoj Nemačkoj. Komunističke vlasti nacionalizuju fabrike i stvaraju jedinstvenu državnu kompaniju. I sada dolazimo do možda najzanimljivijeg dela cele priče. Jer je jedna komunistička država pokušala da napravi premium sat. I to ozbiljno premium. Dok su mnoge fabrike istočnog bloka proizvodile jednostavne i jeftine satove, Glashütte je pokušavao da zadrži tradiciju nemačkog luksuznog časovničarstva. Pravili su elegantne modele, tanke dres satove, komplikovanije mehanizme i mnogo pažnje posvećivali završnoj obradi. Naravno, nisu mogli direktno da pariraju Rolexu ili Omegi, ali za standarde socijalističkog sveta to je bio veoma ozbiljan sat, i po kvalitetu i po ceni. I upravo zato danas ti stari modeli imaju veliki kolekcionarski značaj. Posebno jer predstavljaju veoma neobičan spoj komunističke ekonomije i luksuznog časovničarstva, što je zapravo bio potpuni paradoks. Socijalistička skromnost, a razvija se premium segment satova. Sa druge strane nalazila se Rula. Potpuna suprotnost Glashütte filozofiji. Dok je on pokušavao da bude prestižan, Rula je bio sat za narod. Jednostavan, jeftin, masovno proizveden, pravljen da bude dostupan prosečnom čoveku. Rula satovi često nisu imali vrhunsku završnu obradu, nisu bili luksuzni, ali su bili praktični. A odlikovao ih je i malo odvažniji dizajn. I upravo zbog svega toga postali su veoma popularni širom istočne Evrope, pa i u Jugoslaviji. Posebno među radnicima i ljudima kojima je bio potreban pouzdan sat za svaki dan. Rula je proizvodila ogromne količine satova, a zanimljivo je da su često koristili veoma jednostavne mehanizme, koji su bili laki za servisiranje. Mnogi ih danas pamte kao male istočno-nemačke radne mašine. Iako nisu bili prestižni, bili su deo svakodnevnog života. I onda dolazimo do brenda Prim. Satova proizvedenih u Čehoslovačkoj. Za razliku od mnogih istočnoevropskih fabrika, koje su koristile tuđe mehanizme, Prim je pokušavao da razvije sopstvenu proizvodnju. I upravo je to ono što ih čini posebnim. Prim satovi bili su veoma popularni širom istočnog bloka, a dosta modela završilo je i u Jugoslaviji, posebno 70. i 80. godina. Bili su poznati po jednostavnom dizajnu, ali i veoma solidnoj mehanici. Mnogi modeli imali su klasičan evropski izgled, koji je podsjećao na zapadne satove tog vremena. I upravo zbog toga, ljudima su delovali elegantnije od mnogih sovjetskih modela. Ali ono što je posebno zanimljivo kod svih ovih satova, jeste činjenica da su nastajali i zagvozdene zavese. U svetu gde je industrija bila pod kontrolom države, gde tržište nije funkcionisalo kao na zapadu i gde luksuz često nije bio prioritet. A ipak, uprkos svemu tome, nastali su satovi koji i danas imaju svoju publiku. Neki zbog kvaliteta, neki zbog nostalgije, a neki jednostavno zato što predstavljaju deo jedne potpuno drugačije epohe. Epohe kada su i iza gvozdene zavese ljudi želeli isto što i danas. Dobar sat. Pouzdan,
elegantan i pristupačan. Svi ovi satovi nadživjeli su države u kojima su proizvedeni, a možda je upravo to i najveći dokaz njihovog kvaliteta.